Waduh, 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 woi, woi, waduh, tekanan tinggi, masa Allah, waduh, naik motor le, waduh, tegati kene, tuh sapi usul guys, waduh, waduh, tegati kene le, tegat kene. Tegat kene. Waduh. Banter kok sapinya. Lah, ayo kok ngarepe. Waduh, nabrak mobil. Wah, hampir. Siapa ini? Siapa? Hampir aja ya. Muncul. Sapi ini ngajak olahraga. Alhamdulillah aman ya. Beri klasik. Aman ya, aman. Pasrahke ahline. Kedatangan sapi hitam guys, keren sekali. Bagus. Bagus, langka ini. Hati-hati. Beda. Yo irang kok. Man, Bang. Sapi ireng manuke sing abang. Heeh. Mas, sapi itu. Yang pertama tadi ada sapi ngamuk ya. Hati-hati kalau kalem. Burung. Ada kali ini. Mas, mana? Mas, yuk giring jeruk. Hitam manis. Sapinya hitam manis. Tiba. Keras. Sapi keras. Oh, apa gue? Sayang. Maju mana ya? Waduh, sapinya nggak dikeluh guys. Coba mundur dong. Cedake karo palisrek. Gas. Wah. Kedatangan sapi ngamuk guys. Detik-detik kita turunkan. Wah, ora dikeluh guys. Ini. Mas Le. Dua ekor. Was Le, hati-hati Le. Tali ini dawa. Taleni sewe Le ning gone palisrek Le. Wah, sampine ngincer iki. Golek mangsa mangan wong, waduh. Awas Le, ketua media awas Le.
Ketua Media Pasar loh saya ini Mas Beja. Pak Ketua, halo. Ketua apa tau? Mas. Mas itu. Wes, dosi. Tambore piro iki, Mas? Mas. Jadi penurunan sapi ngamuk di Pasar Ambarawa. Mas le, sikilesnya le. Wah, sampai 3 orang ya. Waduh, piye iki? Wah. Oh, oke. Wah. Iya. Meluncur. Mas, gel masih lepas itu. Waduh. Weh. Ucul, guys. Munggah bener. Terus. Ucul, waduh. Aman guys, kita lanjut ya. Sapi ngamuk guys. Sapi ngamuk. Gurih ya, Le. Waduh. Hati-hati ya, Le. Serem guys. Waduh. Pandang ya. Terus. Waduh. Sama pawangnya itu. Mas. Waduh. Besar sekali. Mas. Siapa ke ya harapan ya? Ini bersama 2 pawang yang siap menurunkan. Awas. Siap. Wah, langsung turunkan sini guys. Sambung bae. Cepet Pak De, Bang Riki urung enak Pak De. Ayo. Badang loh. Ini cara layangan piring iki. Persiapan. Aman lor. Ini sak dawa-dawane. Oke. Wah, ini raksasa guys. Datang ya, kita ikutin yuk. Lanjut. Keras, sapinya keras. Ngeri guys. Waduh. Rudal. Sapi
Datang lagi guys di sebelah sini. Tanduknya mantap, Banteng. Mas. Rombongan sapi datang. Anginnya sepoi-sepoi. Mana? Rasa timbang. Mas Bano. Awas Bano. Mas Bano. Mas buntutnya cekel. Aduh. Telat. Ya balik ini. Oh, mantap ini. Yuk, gage. Yuk. Lanjut lagi, guys. Mantap. Mana ya? Kita pakai. Oh iya. Cari kos. Satunya guys. Wah, muncrat. Wah lah. Bahaya tipe-tipe sapi ngamuk ya. Tipe-tipe sapi bahaya ya. Mas pawang. Oh iya. Waduh, yang sebelah sana ngamuk guys. Waduh, hawa kali. Waduh, mana? Mas, lah iki sing medeni. Mas, Lek. Kumpul. Mas, Mbah. Oh, mana tuh sapinya? Lek. Ora apa. Oh iya. Sing duwe wis ngerti ya. Lah iki. Terang ginung nih. Oke guys, kedatangan Banteng raksasa di Pasar Pon Ambarawa. Wah, ini dia yang bawa mbahnya ini. Kita lihat penurunannya guys. Bang, kalau berapa, Bah? Telu. 33 juta. 4 kapit ya. Yang satu hitam ya. Hati-hati, Bah. Ngamuk. Woi. Dalam guys. Gagah guys. Yang ini kenapa nih? Bertelur. Monsternya nih. Oh, bertelur. Iya. Sapi bertelur. Iya. Kita ini pita angrem gelem, Mas? Ya, nah. Gelem. Sapi bertelur. Ya, tidak. Iya, doke. Ayo. Endok piro iki? Loro. Doke loro lha ku ndoke. Pipit. Nah. Ya, ayo panggil aja, Mas. Oh, sapi kaget ya. Mana. Bergoyang. Ganteng. Sapinya bergoyang. Duduk, Lek. Ayo. Sapi sedang gua. Sapi ini jenenge sedang gua.
Oh iya, kram sing depan. Kram. Yang depan kram. Aduh. Depan ini kram. Aduh. Aduh. Saya buat dulu. Tuh, kram guys. Kedatangan banteng betina nih. Jumbo sekali ya. Waduh. Waduh. Mas, moseng nih. Dari belakang ada sapi. Kita lanjut yang ini, guys. Mas, selikur kurang gitu. Kurang mas, jarang. Mantap sapinya. Awas, Le. Aduh, Le. Hop. Cacang lan. Cacang. Oh, sapi gemoy. Gimana, Bos? Wow. Ya, ini sing kayak dhisik. Wah, gemo, guys. Wah. Masih bisa gemuk ya gelambrehnya. Oke. Gemoy, guys. Wah, kayak muter-muterin apa ya? Marpet cekake. Aja dikeloh. Satunya, guys. Waduh. Wow. Yang ini, guys. Aduh, ini. Mata ngamuk, guys. Nah, abang merah. Mas. Ayo. Wayo. Si. Gerana. Kambur apa? Gerana. Wah, doyong sapine doyong. Longkat. Buset. Mantap. Bro. Kedatangan sapi banteng. Monster. Mantap. Bantengnya keren. Matador jenenge. Matador, guys. Tak gelem maju. Mas. Matadornya nggak mau jalan.